Nah, sud mudah gambar nah. Sud. Luar biasa. Cek kalau mic sini, cek. Cek mau mic sini. Bisa cek mic. Cek. Cek. Mancing. Lihat. Cek. Si kena kene apa namanya? Kena ranjau sih. Kena ranjau. Kena kejadian sih. Sekarang lo mandro nak sekarang. Mandrain malu mega. Mandrain sih. Kengken. Ah, saya ada nak rauhan ngaku. Padahal saya punya aja nak ngaku. Saya kenang hidup bang ini. Sapo lo masyarakat ini di jone ngigel di ke apa namanya aneh mau kebar dong. Ah, aneh mau kebar di pedangnya. Celepuk. Bukal. Sing kalgen aneh mau kebar pedang nih. Menapa? Celepuk. Bin. Kadang jangan kadang-kadang pedang nih mau kebar. Kesilen ngelihat tapi sih kayak terkenal luar biasa. Oh luar biasa. Ah minggir. Apa? Truk lewat kan? Oh sana nih jalan raya nih. Jangan yang penting tumen manggil dini. Pura. Pura Singawan Cipuran ini pura apa? Yang menakon lu. Mungkin takon. Pura apa dan nih Singawan? Yang menakon jadi. Menakon. Aneh jegel lagi takon. Aduh, kolek mungkin. Gek. Kenggen. Nyen. Nah, kerauhan. Kerauhan tak kalau sekenang sekarang. Kerauhan Bu. Kerauhan. As, nih aneh kalem nih takut nih. Aneh kalem. Bu. Kenggen lo yang nekap bibe bawa masker. Tapi jangan bawa kecot kan bedik mekelat dah. Sing sekenang. Nah nih. Doa nih jaga dua. Ini ibunya orang Brahmana paling you know. Ah, ini ibunya orang Brahmana paling. Oh ngigal di Brahmana paling. Siapa tuh Bu? Oh, kenggen nih kerawan. Sing ngerti jam lo. Takoni Bu. Oh, Brahmana pan. Ah, nyen Bu. Pandai lah. Oh, kenggen. Pandai lah. Dini kau tinggal di Brahmana pandai. Lemoh. Nah segini kita perkenalkan lu ada di sini. Perkenalkan, nih pangdan dahulu darang nih apa namanya? Kita bah. Oh, perkenalkan Mas Sandi Tiang ibadah nih. Bedak karena becek dah karena dak duduk kengken caranya panggil aku dak duduk ini pang becek. Oh gitu benar. Nah tepuk tangannya semangat dong gitu makanya semangat luar biasa saya tumen nepukin di jalannya apa namanya mulu punya gedang tumen apa mentik mentik salam dari Binjai konenya oh antam punya nenek ket punya gedabongnya oh punya gedang nih cak nih yang tuh cacak bukan dan apa pening kena bojok usaha ada bojok misi bojok sekandungnya onyang pemangku nih ket. Oh, aneh bagus mau bunuh di malu gitu. Aneh jelek orang oyong. Nih, mulu gitu. Nih takunin, nih tukang terangnya oleh dunia nih. Aneh kan, aneh ngurut. Nih, lepas nih. Kan tukang terangnya. Nah. Mati gitu, mani buang benar. Pates sama nyemak kasih. Bahasa gini sih gitu. Ngadang dimbalin sih. Oh, ngajak sih dimbal. Oh, yang ada nih. Dar, suara jenis dar. Gigal lah sih panik yang menciri ragu tadi progino gigal. Boy, panitiannya sih ngomong ngalih progino emang. Ngalih progino nih.
Nah, kaya na kayak berasa ngikal. Dab-dabang, dab-dabang. Merang bundar, ikalannya jarum bojong. Kita gigit sini, dan kita. Nah, nyalo. Sul. Mau ciri sentimen tukang gamel. Kayak ya aku jelek sang. Cerot sing gitu. Untuk sing isi cerot. Biasa kali pinjai. Tawang ki pergi nolina respect ya. Kengken. Apa respect? Beling ci. Beling. Ujan ci misinya respect. Sing tadi di pura sing respect. Tenjet. Bicara tenjet. Tawang ki ne pradino aya, maka jase naon ci pradino. Kene do dini kadana pradino penakut. Majuang deh kalah linga cenja kuring mulia. Pangaen melindar ngikal di jalan raya kene. Anak jani zaman Covid, zaman protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Ciri ngoyong, ciri ngoyong. Nah, gedangnya bang di tengah kene. Lihat ada cikal ngikal bus panjali kene. Men dini besek itu besek men kalangan gede pangunya man gitu. Bangsa imang ngedom binedone. Ngedom karang. Melang ulung kan jabus nyerendeng gitu. Bukan. Kecil-kecil apa nyelolong itu kan. Apa nyelolong? Apanya nyelolong? Enggak. Mumpung lingga kalah. Mondo kan sing aya dini. Enggak malu. Enggak tinggal aman kepridik. Kepret. Bagus ini nang. Pol bagus sih nang aya gitu jadi mapai jadi lingkaran kan. Lingkaran berarti. Lingkaran lu boleh pangangat. Pangangat. Nah, lingkaran. Main duduk yang. Jangan oyang awak. Mas, saya mau belindaran. Saya mau belindaran dan ujung-ujungnya. Nanya di jajang bisa ini oyang. Itu pengaya di apa namanya? Nemadan di Nemadan dilakukan di jalan raya. Di jalan raya. Tawaji dunyan. Panitia nih. Warokat ini seret. Jeruk medina nih. Langsung jang di Banjar Pandai mau payas. Sing dinyegel di umum bukan mau payas di Banjar Pandai. Di Banjar Pandai mau payas. Wih, John mau celap kau. Tapi canerane nih bube kakane marah. Oke kan bube kakane. Apa iya ini apa dane toyo orang. Iki toyo dah. Tumben cana bukan toyone mau warna. Apa warnanya? Coklat warnanya. Jangan ada yang rebel mau bagaimana ada yang itu madan teh lagi. Teh dikit teh Pak. Sing ada orang teh. Toyo. Jangeran. Anda ini doren. Dikit teh tenang. Jika lah nek isi teh. Jangan de toyo. Jang toyo di mah jang mese. Ada yang abang lagi. Nyang apa? Ibu bekakane. Jebol dene. Kengke bodana. Tapi jangan ada BPKK-nya yang marah sama ibu ini. Ngabot deh, misi ngetor. Jangan ngetor. Kini yang boteh kedrumurin barang kini. Itu majalan apa karena di mata gede dong. Orang badan nggak bocet. Badan nggak bocet. Yang nggak ada nih bunda. Ada kejaran kini. Itu semangat PKK yang ini. Kalau yang tuh momen di kolam berenang yang ngentut kengke nih. Bisa jak buak, bisa kandi. Bisa jak buak kandi. Kejaran bisa. Ibu nih kedeng nih ibu abang teh. Bisa nih ada abang teh dong. Bisa. Tapi jangan, jadi ini kan duang legal. Duang legal. Apa kok bisa anjir? Apa bisa? Duang kali nama anjir ini. Duang kali nama igalan. Duang kali nama igalan. Igalan apa lagi Ji? Benar. Igalan duang tali. Duang tali. Igalan duang tali. Apa? Mencil orang. Yang duang tali. Aja milian. Duang kali canggih lah igalan Ci. Orang lo kan igalan apa lagi Ci? Nah, Ci igalan. Nah, paling halo ngerantau kan bu. Merantau. Pasien di sini. Merantau. Nah,
Si udah langsung lagi, guys, saya biasa.